кышlıklı, kağıt bitli, olgu kıtıran ham var internet şirketlerinde, var başka şıganaklarda. Biz şunu aytamiz, kitap tutup yürü mecburi tugul, bilim alу için başka şıganaklarda var deb aytamiz. Mana shunday hikmat. İkinciden, Tatarcha şrift. Tatarcha şrift yo'q degan so'z yolg'on. Telefonda var. Tatarcha yoz degan приложение var. Benim aytasi kelgan fikrim shu. Eni eng birinchi topqir urmali boshlovga shu kitobni qarshisina qo'ysin. Rasmlar andaymi? Yoki kubik aranda harflar yozilgan, bizning alfabetimiz yozilgan. Menimcha kitobning kimchiligi narsa bilan u narsada o'tira internetga. Birinchidan internetda odzivlar bor. Agarda biz shu сөйләшүне hozir onlaynga chiqarsak, masalan, ozodlar bor. Аны ko'rak kishi ko'rashak. Albatta. Biz ko'rak kishini jalb etashak. Lekin ikkinchi yog'i narsaga desagizda, u bizda da shulay, u Moskvada da, chet elda da shulay. Baribir onlayn variantda u material foto olishashak, u ozon bo'lib chiqashak, u kuzatilmish yashashak. İnternetten hemen şu şıganaklardan yaki yüzüp çığa yaki bata. Demek yaki olan da bütününe kirip yokka çıkarga mümkün. Kitap bilen mınday halge darıgan kişi yok. Endi internetda, elektron kitaplarda hozir kundalikka bizning turmushga kirib boradi. Lekin shuni da aytirga kerak, biz kitob deganda hozir uning tashqi qiyofatindagina, uning formasi haqida сөйлейбіз. Uning ishtaligi turli mashhur asarlar, ular endi nechik kishiga borib yetу usuli, onsi endi birden muhim түгел. Eng muhimi nendagina usul bilan bo'lsin, ol bari tek kishilarning o'zlarining ko'ngillarına kirib o'tarlik, yetarlik bo'lsin edi. Кайбір шығанақларын мәсәлән интернеттан табып булмый, тик татар әдәбиятына кагылышлы яисә тарихка кагылышлы бөтен китапны да табып булмый, шуңа күрә китапханәгә дә барырга туры килә. Әлбәттә, электрон вариант анда җайлырак та, мобильрак та. Мені ең гаҗәпләндергәне шул булды, шул авторитетларга да карамастан, күпме генә шул китап турында сүз бармаса да, безнең казыйлар дип әйтик инде, ахырдан тавыш бирүчеләр кайсысы икән, кайсысын сайлыйбыз дигән сорауга җавап бирүчеләр күпчелек электрон вариант өчен кул күтәрде. Балаларның фикерләү рәвеше бәлки үзгәрәдер, белмим.